Ya ubrio balalap balaslin Phasi Baranda jong ka Bomver marken udai bala itu kerteng uveni Kumar Singh arpo Snem kerta ubadai ubsyong basa Riat Sohkhlur laimer apar Shillong habayo abanyakran bar uway ni kidikhat jong ka VDP usamla bayay don bok thank you ulaong ba nakalyang jong ulayo jingteb ha kapor kumbanyo duna AA bat kumta ulami ni yeng ban poik shangni jaka badon ba Phasi ha kapor nyo bji AA kumta nakalyang jongki kilayo ban pintip no shakipulin bat ula ongru bakat kum ke jingtep balayo lum na ki ID card ki badan ha kamet jong la itho ba udai ubasa syariat Sohkhlur block 10 kabahap ha kanong se laimer apar Shillong kumta kham hadien na kalyang ki bahayeng jongki kilawan poi syakate ke jaka ban pintikna ba udai ubriu jongki bat na kalyang ki pulet ru hadien kat tu kat ni kenta kilara no Shanigrams hospital banle ya ka postmortem Rakas stretcher ko Pak. Habis kunjung. Buang kunjung ni. Stretch kan lebih. Kan jangan ada bandai dan blok hill dan ada Nongpoh di ada Nongstoin lawan dia katum ke Jaintia jong Khubor Baranda hasilnya dengan yo ka phone call kumba nyau duna ngayo phone call dia ngapai hang ni nyau baje dia ngilap saya su Khubor bau dan syar ni mah Phasi dia lawan aga yang kulit Bomver nanti nak jalur berabus dia dekat di Phasi kawan ni dia ya kan saat ni ko Riat Sohkhlur no Riat Sohkhlur blok kan dia kan juga ngap ID ni license di Aadhaar dia udah bas saat ko blok kan Riat Sohkhlur maksa kita ingin melakukan dia no bangin penyiap ini dan manu-manu penyiap itu kita Samla ban paidbah pun para member VDP swa dan waktu di member VDP kita hak ini ban pun kulen ini lah pun polis nak minta kami lagi mau nomor bangil minyak ya jom ke kham sama tentang itu tentang yo kenal dah bagi kita dari long bom itu dah mencuri bagi nang ni nang saya ke blok nomor bagi jasa bun kita kalau ini melak dah itu nang apa dong kali kata ada kadai hurang ada mom dengan memang lain kemarin ada taki VDP dengan mak dan pakai kena dah industri jung ini kadai service industry. Te kumbala on service to mankind is service to God.
tourism accommodation ha po city po sorkar kibre bila akan mensa kylleng ngin hapan concentrate on niche travelers on niche experiences kenapa ngilapan brand kan di Meghalaya ko na this as one of the top destinations idan something ita ki age of tourism kawai deka attraction kemudian ngidan man-made and natural attraction. Second is ngidon kami ke cetasa ada belawan creation ngidon kamru ke jingwan ke accessibility bikin point ngidon kamru ke amenities ngidon kam ke activities kini ke 5 A's of tourism kemudian coba tayo kecing kerjaan jog sorkar lele kala pen yana payengi penin yo na footfall ba statement penin yo ita ki tourist kinwa amar ka tourism department ki kadon ki schemes ban yalam mingi shabar ban let's sell ki packages in di kini ki services jungi akaban nila ban convert pad ki wan ki tourist ni ngidon ki B2B meetings dan ki B2C meetings ngidon ki B2G meetings room ya kendo ibre fair na kylleng kari na kylleng perthai ngin don kami ka sorkar untuk facilitator ka sorkar ngir kondon kam gum ki stakeholders nomor ngingi tray rekam at ground level and grassroots level.